kwa uwa actually ni rasharasha lakini yu isuti mbua isu yembebo ni mbebo ndisi kana nayo yetawa okay ndisi kana nayo yetawa mba ila ya nzu ya kwe with ya nzu yu ndiele lakini kwa kwina mbebo unlike kitambo ate wasi kusi ya igwa masaku nondulewa kitwi ona siendera koma tambe. Okay. Uthi wethangu ya The Standard unenganite mabo makonetie uteti na indi yandikitwe Road to General Election kana indi nzia yosakwani monene 2027 na ikaandikwa triumphant like triumphant nila withia vena success kana vena usindi we bandu na indi yete mabo ma ila safari kana ndambuka ya Linda Mwananchi twaiwe bethani wayo kuya galikodisia Omabay ni yukanisi ona mauseo na yokanya na mauthuku na nini nguthandikuelesya kila kiende yebethani wayo na indi maubo asuno muma yethangu ni kana uthioni wa yethangu ya The Daily Nation mandikitwe battle for Raila staff na makasi ati ngwatanio ya Linda Mwananchi na ile tongowe ni senator wa county Ilovi na keta wa Edwin Sifuna ati ane na tongo yangi meki baboka nyoma ngwatanio ya Linda Mwananchi kwa mthajani wa hiyo ni mabingi uwe nzela maile tukwithia maitumia inde maze kana kubingi wanze ya kuima si kutoa isi ndambuka yo ya kiuteti na kukomana na ene ndiala memetelete nikana kutumwanya namo na kitumie nikiuma mandhanze ingi sia mukato kwizila rough road na mabikia na kutumwanya NND report isu page 4 thango dino The Daily Nation nengwithia ndio kunengelelio hota huko liku ithanguri yake ni no more voters twitino nengelelya makonete Linda Mwananchi na indi yaityo tondu twatabwa ni mundu ibeti ni mabingi iwenzi ya kwina mahoteli mekumethie me vandalized nange indi maoywa na andu malikana maya kana mananga hoteli su na indi kutuka ono uyobo andwa maise lazima mege kila meibangite na indi atongoi kauta ni malikeile mambia unene ya kindu kiita mundu igashagwa aise niwe sinesa kana sindu icio nthe siende yekuya Omabay sina TS abangwa ni mundu President William Ruto na we Amina Ubanga nundu anai Kisumu before Linda Mwananchi twaiwe Amina Ubanga we athi Dubai na manayu Kenya ende tiwe muyikata moyu kitana ono buyobo babu wino na kenena ICA mena mubango wa kwithiwa na a new political outfit ICA yume na mibango mzao kila chama cha ODM twakisi menda kubangithia maundu meu nikenda withie nimambie kuna maundu nesa na measiai we are going to bring you a new party kana niti umwete ya chama kingi cheu kila indi kikwithiwa indi kiitwa region isu ya Kisumu kana Kisumu na Mbe na measia kila chama baba wa matinye kila cha ODM ODM ila ya baba measia nikitu kindu kingi ndicho mekwasa menda a new political party nikenda withie maithukuma maithila nitame uthukuma na ila ODM ya tenake na hindi hitu isonga na mbethanguni akeli hitu ikomana na maobo mandikitwa ati Teachers protest against TSC social media gang rules na hindi kichumanita na kwithia amwe alimu methi tumetumia nzia cia mitandao kusomethia manyewa kwiko ile itawa entertainment kana kuona nyawe ya wondu ithia wili ala meutindanya na ciana na yumunya ulo no mitwe wa kumabata mianyezu kana kutumia nzia cia mitandao meleana na kiuma ya ati pe amwe methi tumetumia platform ya mitandao ila tonene ya mitandao tunene ya TikTok ni popular muno ona mutandao unduma na Facebook indi ula withi tu itumwa muno wa TikTok na karo ndize kana nuko manite na amwe alimu maisomethia mekona nyama uthi maisiana lakini nuko no mwalimu ucio yiko kindu kikuona nyundu kusomethia angi kuona moyo na ile interaction na ciana cio ila me usomethia na maundu ma muthembosu UTSC yasikana kiu no bathukana na meo na mumasikana meko no thuku wacho ni kwithia ila metumia nzisu cia mitandao utwe na kwithia beno ila a bit of entertainment na muno TikTok mume kuona nyasia na sio kana mekuona nyasia ila maina theni wa mitandao ona kaupe mwana kwa mwalimu muno na inena eka interaction ciana singalikwe watu eneju na ciana icio singalikwe sukiwa we ikule mokolio sisunkia and it seemed fun lakini kwa wangi mona na ciana ukethila nitame usunga na isiana alafu mwalimu isunga kana kayuka bambe wake maisunga nake kauka ibetwa ungia kange kayuka bambe maisunga kobe no bethia okona ni isiana onetha nde ona ni ocionthe okay maybe juno twasi amwe katika teti ala me ibilani kabilani kala me utwa isi ndambuka cia kimaendeo
kana me uthocho masia theni cia skulu ona moni tumona maisungo na cia maisu kwanza nene simu wake tu cha muliongi ni monanga muno aisunga na twana twa skulu no whether twigwa twitu yani muno twisunga na mutongo itosi wisi thibinda yitu ila twa ni skulu toka ninyi na tongo ise mondu ma drama na nitethia na mama usu kusunga na ila muteti weza kuka onethia mwinengwa kila kana silingi yana na kaingi nitoka atike wate wa this secondary tukakuivia school fees so we take advantage ya kusunga wona sokoto yani nengo ile na TSC miasika na yu ke alimu ano me usomethia nona no babukanu na me yaona measika na content ile methi tu menya icha ama maadimu niguo amenya icha content to no kwithia offensive to offensive content inde na mama yaseka na nimesimea ila mailire kwithia mayati ya na mona kiu utachuma kona muno na muno alimu ala popular mitandaoni kuthangu ni ya katatu ya The Standard indi inenganite ukewa wa mundu mukomwe na indi kuituka be mwana wake okuitwa Evans Kibet mundu mukosu eitwa Jane Moneria na indi Jane Moneria binda yemwe ai athlete kana ni wasemba muno na asa kuka kusia mwana wake osu kuitwa Evans Kibet ni waendie kusemba na ikala ndisianza visa yake tialite moyumwe witwika indi ni mokio mombanwa na mayete wa mathangu mandikitwe na lugha ya Ukraine na mewa masain matesi mesain kuthi kaune wa Ukraine na indi kuituka kana o yutune na mundu Evans Kibet ni mukwate kana ni wakwati we kaune usu waendeye kuyenga likonisia Russia inya wake Jen enda ekane kule serikali na muno President William Ruto amutethese mwana usu wake asioke kundi ya Kenya ithi yake etwa Leonard Asulo ainena aise I am diabetic and maswania mwana usu kwitwa Kibet kuya abroad nimeumua na indi kulia President William Ruto na serikali ilikelele na imatungia mwana wake kundi ya Kenya twithanguni ya katatu indi pia na maovu makoneti andu atatu kana esilili atatu indi la mekiwe mbini kuya ngalikonde isia Kericho County mekiwe mbini ni mawisa ma polisi Soin kana bandu beta wa Soin nundu wa kwithi wa mana uwaye ni esililwa makuwa twana tuletwa skulu kabisa lakini titwana ni Anduma Secondary umoitwa Victor Kipkoech na miaka 18 na Patricia Chepkoech na na miaka 13 na inde bet tuikani from 4 student wa Mosisa Secondary School ilaye kuya Kisii County na Kiosungi Chepkoech tuikani mwanafunzi wa form 3 school kuitwa Lelu Secondary School kitumi chasi anaikuwa wa mundu na manika ameyo yethiwe mundani wa iwa na indi mabisa mapolisi masene mambe yokunikili wakumana kila kitumia siana issue wa na maitwa isi postmortem lakini meyo yeyetwe ndini wa nomba ya kusuvia meya kuitwa Sigowet Hospital Mortuary Metele postmortem mitwa hivi na indi sio kwa itina panini very fortunately tukuthia na kunengelelea yo ithanguni ya keli ya The Daily Nation yona nite kesha ni langu atanio ya alimu anene kana anene mama school vanthi ya Kenya na ochuma kimwe kando ili imini na kupita ne vanethe bena allegations kana ndeto siwe takana anene mama school ala ni ma principals metumia ilovile si tumika ma school kuyebea welfare fee kana ilovile maili kuthia mayeva ni kana kuthia mengo atanio nisu na mainena na vikena kwa siati ilovile si utumika kuma skulu kulikantheni wangu atanisia sha ya kesha tilo bia sia kwithia situmika kwa on a personal level sia alimu asio nene masekana nisi utumika kwithia co-curricular activities ta music and drama sports na science affairs na kitumi nikiuma masekana no paina ubadhuka tu ubadhuka na mia ondo banaye itwe kana maili kwithia meitumilo bia kuma muvuthini wa skulu kwithia membership fees yonde ni wa kesha no masekana metumilo bisu kwithia co-curricular activities na tusonga na mbethangoni kana nipotu ko na alama obo manenge to ito thangoni no ya The Daily Nation na yuko muthanyani wa iyo nibethiwe na ateti kundu kwili morongoni uno mwe wa Linda Ground no nongi wa Linda Mwananchi no lotongwe ni mundu senator wa county Lovina Kennedy Sifuna na bala ko muthanyani wa iyo makomanie na gu
guns mbinge muno ni mboleli lasi bani kubalanya no kwa kilungu kimwe kana kwa ibinda imwe ni toni kubalanya umba nosu wa ateti Malinda Mwananchi na alame na Mundu Babu Owino be na waseneta wa county ya Siaya etawa governor wa county ya Siaya etawa James Orengo no lokwa senowe self remaining Raila wete kana no Raila loti ele kana we na uthiulo Raila na kikiumanite na manuko loko sitwe ka itina watongo jema kulikambini wa serikali ungua kila tukita broad based government na mwana wange makase kana Raila Odinga kana mututia Raila Odinga nda matabye mu ibinda ona imwe mabikie na kuthukumana na mundu president Dr. William Ruto yuko muthanyani wa usiwayo mundu ikaro itina wa atongo ikana ateti ano Malinda Mwananchi kubingiwa lelo ni manzie ndengisi ya mkato nikana mabikie bala enende meombalite na bena wingi wa andu na senator wa county ilobi hulani mutongo wa Linda Mwananchi ngwatani Yesu aisekana asifuna building roads and stadiums cannot be difficult for me but what I promise you is that I will uphold the rule of law, protect your rights and never kill your children. Asuni amwe katwa maundu alawa thanite nundu ethitwe isukumiwa muno ni ateima ngwatani Yesu ni kana kutwika muteti uloka komana na president Dr. William Ruto then wako kitekebela cha president usakwanini wa mwaka 2027 na inde tuyo about emilia mawosi thanguni ya katano ya The Daily Nation tukomana na mawo wange halama konetio kisanga kichwa muthenyani wayo bala andiki ba mawo kauta mamini yena kuvithukiwa ni mboleli su na ila sielikete maandamano nezu kana kwananga maandamano asu ama moma bikena kukwata momesie angi mayase miyo yawe yana ondumana card siawe ya ila tusita press card na indi ama mateti na monga liko nino ingi ya broad based government maine na mayase kana timo babangi thitie Yithoko ili kuhusu iwe muthenya wayo bona ka ukwithia bona ka bena dalili cia kana ateti manga likono ya Kenya Kwanza kana alame ngwa president Dr. William Ruto ni mume utakwithia sponsor kana maungamite mboleli su ni kana kubalania kana kwananga mbomba nocio mbesi ya Linda Mwananchi ama matongwe ni maleanile akeo ona tuo mobodi asu mundu Gladys Wanga no kona niwe na kwithwa indi eumwe wa kwiba na kana eiba andu maikathi ndini wa ralisu ya Linda Mwananchi na ke mundu mwe kwitwa Kaluma ula ni MP wa Homa Bay Town na ke eiwa no neni muthuku na indi ICA kuma umunde tunengana mwiyao that mundu wonde ukwasia one term pass with them pita namo eno ni kindu kiu na chaumanu muno na atati na tongoi makanisa wanange mandeni ya Kiislamu nesa kana nendeto taisila isuende na kuni yangu ithoko ilito mokoso usakwanini wa mwaka wa 2021 na indi ona inena aise if you are among us kada we katikati wito and you worked for other side and you don't think you can work with us yani kada we ona ito na ni wathu kumienga liko ni yengi na ndio kusuania kwisa uthuko manaitu disappear yani usu ni mutongoi uko neno na ende hiyo kule nene ni kisio mbomba ni osianga liko ya ule kana opposition nisio si ulikelelwa muno na ende kwitwika ikule yitu ya yote kula na siae kana president William Ruto ni wawitha ikwara mbambule lisi bandhi ya Kenya ama ateti actually measiu kana mama atongo mease kana mbole lisu na ateti wasu monena nimesikila kiendeye na kitumini ki nimese what is happening na kitumi monena mate ukia hii matambia la mekosa ndo na manena ndeto isu sitona kwithia sisi ya kuothovia kimena baina matambia mailu mobigana koso na inde tusonga na mbetha nguni ya Monza ya The Daily Nation tukomana na mabwangi makonetio sakwani neno angilili miongoni na Monza na bala yube ko ni kabena amwika bona mitibisa wa amwika ba amwe memwanda manoni na title ya history kaandikwa ati debt isuni makwani angry youth and divided nation na you pakaandikwa tough road awaiting post 2027 president na kichumana na kwithia bena
mikobo trilioni 13 ilete ndibe isu ni makwani na indi otaube na pending bills kana bills ilite bitwe silingi bilioni maana muonza na yu president uluka apikia na kusinda usakwani mwanene wangilili miongoli na muonza akeviana yuna na table isu ya makwani trilioni 13 na pending bills ilita ibitwe na sisi ni shilingi bilioni maana muonza na keki huko kabindani kana hakimu nini wa president vante ya Kenya Professor Kithure Kindiki unaamini na kwa kana economy ya vante ya Kenya ende nesa I don't know. Okay. Kuyanana nake no kwitho yende nesa na indi mauvo ama sakwani kana indi kila kende yemthani wa iyo makonete linda mwananchi ni manenganitwe muno nthini wa mathangwa ya na indi ndiminukeleli ape mundu kana Rigathi Gachagua ICA somewhere in Mbita mabeta Mbita pena agang kana indi pena kikundi kimwe kila indi kikwata niye na cha vandalize hotels kana indi mahoteli mako ya kula linda mwananchi supporters mekuikala na indi amwe ni maumiwe the rule of the law has been suspended kana meya ndi kwati wondu violate mavua suti ekelebu tisibeti kana we nangi ukuongelela makoneti linda mwananchi ilango ni yathanda tu indi na mauvo makoneti IEBC Justin Muturi ulani we Democratic Party leader indi inu kanise mubea wa IEBC kuikithia kanai usakwani wa mwakani ukite withi wa free fair and transparent to nikenda otone kubikia competent companies na indi demokrasia yati wondo violate aina indi waisi kana maundu mailete kwithiwa maitwa yewa undu the late Mwai Kibaki na ndwangi atongoi angi matwa yasia ainene kanisa ni wa Mukuru ya Hungu SK kuyanga likodesia Muranga indi Muturi ni waisi indi mailete kwithiwa bena electoral body ilaya lete kwithe kikithia kana indi ni mamanda effective technology kana indi maundu ma technology mailete nikanda kwikithia kana ibindani ila kuketha kwa printing na kumanda servers indi ni maundu ni maende ya undu violate patana mando technology iko fail undu maundu makethiwa maitwa ewa. Ainde twisonga na mbere nguni ya nane ya The Daily Nation ni mauvo makoneti KRA iweto kana ni kwithia freeze account kana ibinga account cia NMB alama tethi tuma yumi lovia cia kwiba mubango wa housing levy ila ni affordable housing na yu amwe katwa report ile mini na kwekwa iweto kana bena ndo ingi alama ethi tuma yiba code na koti usima yewe pa mayethi tu na yumi lovile selite kwithia sikata siitilwa kana yitilwa cia mubango wa nyumba cia tho munini na mweyolo na mini kubitukithio kwitu kwemwe ya mwe mutheli wa muonze ya sekana yu kere ithe itumia bina kwikithi kana ilobi isu ni ciekata ni cia tungwa kana ni cia ibwa either mafrizi account cio kana masemba na moko la mekwatikana na amwe katu andu ala mewota kwithia mataiba defaulters mewota ni andala mena nduka ala mena saluni na bar meweta kana maithi to mayiba ilobi isu wetha mundu dwibite koti kana pay as you earn as well indi ndaibite ilobi la selite kutila cia nyumba cia thwa munini na twithikia mwaini wa thambatu ni kana ilobia shilingi bilioni 100 na kenda ndo muonza sei mimi tena kosanywa yulo wa mubango wanyu waki wa nyumba isu cia thwa munini Ngone ya monza ya the standard in the name of mandikitwe how Ruto blows billions hosting delegations na kutoka kana tens of thousands kana Kenya aingi alama maminite obika state house mauma mebukwe suyo yi heavy pockets makwatete ilovia mbingi muno over 1 billion shillings since last year kana ndi yumba esaila siya kwa masagu ala Kenya mabikite state house siya kasionde almost kana over 1 billion shillings na ndi kuitwika but as Ruto expands his outreach ibindane President William Ruto wende na kudhandanja mibango kana outreach mibango yake ya outreach Treasury nayo ni yaikithia kanai ndi ya Kenya yende na kukoba an average of 3.47 billion every day. Ruto nuko nengane lakini Treasury nayo ya Kenya yende na ukoba kila muthenya koba 3.47 kana 3.5 billions of money. Okay,
dangu ya mwanza kara no isi kitumiki no cho tukuona report ile nenga ni tubaye yasekana president uloka abikiana kusinda usakwani wa mwaka 2020 miongole ne mwanza ethe no president Dr. William Ruto ethe ni ateti yangi tamutongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kana uloka abikiana kusinda akethiana na mikobo ya shilingi trilioni 13 na maybe twithio bikiyo usakwani ngana twithio mina no twana kwithe makwani asumongelekete ni maile kuongelekana ndukala kila muthenya ni 3.5 billions yuto na mithenya twase twina less 300 of course days tusakwani you multiply mithenya su na 3.5 billion kila muthenya na yu usioke wongele kindu kingi kikuitwa pending bills kana bills lite independent kana hana county big sithi to tsila lamika yulwa ikuselwa kwa ilobia kumakwa kwa national treasury ku kapalasi na kitumini ku kwithe na bills bingi ite ndibe na thia oisunga bilite 700 billion twithi bikiyoza kwani gethe sia bikia another 1 trillion tikeka takana ni tambe print ya pesa baadhi ya Kenya page number 8 okay sorry page number 8 ya the standard inenete maubo indi makoneti report nzau elayukie ya CIA be corruption kana ulosami ula wende ndini wa national treasury county governments universities na judiciary niso ende si ukonaniwa na billion ili kanapo na graft files ya 2 billion EACC ya siaende bena details of stolen public money kwesilai ulosa nindi ni wa national treasury county government universities na pia judiciary na pia ni expose a case ya ma MCA kenda makuenga likone sia siaya alama utuika kama akwatie mbesa sia allowance kuthi training trip ila mataa isa kuattend EACC zina corruption files penda 43 corruption files ila siminite kuinvestigate wa na ikanenga na kwa EACC to the DPP katikati wa mwai wa April na mwai wa June 2026 idango ne ya nana ya the standard ni ona neche EACC corruption files undu sinenga netwe nondu mubio suwende na unengelanilia makwani methe maikunikilwa ne mubea wa DPP bande ya Kenya kuma nondu mbeza cia Kenya siende kwa Ndi report ya muthia nundu wa masayo na nitie visa waiver au kwa cia Nairobi workers threatened strike over pay na yu athukumi makuye musimi lobi na ila tunene athukumi twinene amwe ni garbage collectors parking management traffic control inspection ondumwe na maundu ma kingu kana water services mebota kana maidi twe mena kwata misala yo 15 days later na isu ni misala ya mwei wa muthelu wa muonza na kwitili kutia chumani kithelu mana isekana itha maidi amakwatete misala yo nimekwithia metwa isia maandamano ondumwe na mukomo indi nake mundu umwe ukwetwa County Secretary wa yulo kwa atilile Geoffrey Akumali anaisekana kuselewa kwa budget approvals niko kuona bikie na kwa vovya kiu kana kutuma misala eselewa na ako asia akuja yu athukumiasu mabikie na kwithia na umisi o kabindani ka serikali ya county si lobi yende na kumandondu mobikie na kwiba athukuminda na mome yasekana mekwende na kwetela nundu nimekuumia muno na kitumini kiu nimekwithia maitwa isia mukomo ondumwe na maandamano mayenda misala yo yiwe atuni kama thenya omundi kana karo na report yo kuongela ithangu ya kenda ni jinenete about second term governors na ndi meiwa kwambelila balaba lenku Kahiga Waiguru Lusaka and Nyong'o governors you mind na kuweigh options kindo chambe they must decide whether to seek senate seats kana inde you option lazi boy mama and the senate seats kana kwitha mema senator mabak presidential candidates kana indi makwatemba any presidential candidate must switch parties kana mathame siama kana ma retire from politics ithango ni ya 10 health crisis kutuka kanai ando no mind na kukua nundu wa mukomola wende we baadhi ya Kenya ubikite 79 days na indi bado matakitali kuyanga likonesia makuweni maisi meko mapyu
gimbela silikali yedu kisa kiyocho tunenge katuni kama nyo mundu kona nitie mundu na ba mongo na kindu kithia ATM na ijipa umbe na yuju na kindu kithia ATM yake yandikitwe income yiki tina wake yote kanundu mwakwata ilobia ila wakwata ita musala bae tina pena education pena food pena housing na pena fuel ondumo na data nisindula na sisi kwenda kumedia kwa sababu musala wake na indi kulile ithi toboni kanaini kabindane kankalama ya mikalele hambatite musala no ula sindili kwenda impesa limbinge lakini sio ndo mina wako atu ilela mesane ikwa inenda kwa education health food housing fuel data ikapela Hone kwa Kenya tunapata kidogo lakini matumizi ni mingi. Katudi kethangu ya The Standard kasole to mundu mukomo mwanake muno akwite handbag na kwanza ikiteka kula ka pink kakube ke kwa expose kila kindu na kakade kwa ongamete ko Inange Street na babo nangali ndidi muno yisilite buto to ni mundu of course yandikitwe party big wigs na mundu mukosu akatabe jamaa uso to itengali you have the options of either buying me out of these streets altogether or we become coalition partners. Oh boy. We have to do things together. Kauni kwa kaya tu ni kethangu iya The Standard na ende musaisa mwendo twitikilie twini ukunikili wa mathangu ba uwe mama imandie mathangu ya nikenda ndo manondo nthi ya Kenya yende yenye nitwa Caroline Hamweri wa Mutetiti wa na kanitwa Salisha Beti Wambua twithia tutwa kilunguni kingi cha amuka kuyenga liko yengi ya FM Salisha na Mutongo na mundu DJ Mulonzo tindanesa